tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Igitondo ciza kuri mwese bakunzi batuza Rutsinda TV n'abandi umugoroba mwiza bitewe na muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twongeye kubasuhuza dukomeza kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudehema kubana twe makuru tubategurira umunsi kundi. Ingingo z'ingenzi cyangwa se amakuru tugenda twibandaho turakutira muri Kamanyura ahakomeje kugaragara imvugo z'amacakubiri, ahakomeje kugaragara imvugo za hene zikogwa na bamwe mu baturage b'abakongomani bari basanzwe muri Kamanyura ubwo bakiraga abandi baturage bameneshejwe mu mujyi wa Uvira bahungira muri umujyi wa Kamanyura. Andi makuru yacu n'ubundi turaza gukutira mu mujyi wa Uvira aho akomeje kugaragara umutekano muke nyuma yaho ihuriro rya F7 bari hikuye. Andi makuru yacu turaza kubasoreza n'ubundi mu misozi miremire murenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahatuye abanyamurenge hakomeje kugaragara ibitero bya drone bizunguruka ndetse binarasa mu baturage b'inzirakarengane. Ngayo makuru tugenda tugarukaho muze kuba natwe murakoze, reka mvuga tuyahere muri Kamanyura. Nyuma yaho abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange bameneshejwe mu mujyi wa Uvira bakerekeza za Kamanyura kubera yuko bari batangije guhutazwa na bamwe mu bazalendo na bamwe muri FARDC bakomeza kubahutaza bereka yuko atari abakongomani kimwe n'abandi. Rero abaturage bahisemo kujana n'ihuriro rya F7 baberekeza za Kamanyura bakimara kuhagera kuko baje ari ingo nyinshi, baje ari ingo zigera kuri 900 ubwo hakomeje kwiyongera n'abandi b'amoko atandukanye n'abahunga. Izi za menace zikomeje gukorwa abanyamurenge bakimara kuhagera bose bamaze kugera mu ngo zigera mu gihumbi, ariko baje kwitwabwaho ubushobozi bw'ibanze bitabwaho n'ubundi n'ihuriro rya F7 ubwo batuma delegation babazanira ubushobozi bumwe bufatika kugira ngo bakomeze bifashishe muri ubuzima barimo bw'ubuhunzi butoroshe. Aba bayobozi bakimara kuhagera babazaniye ubushobozi bw'ibanze bwo kubafasha muri buno buzima barimo kuko baje basenyewe, baje banyazwe ibyabo, nta kintu n'umwe bigeze bazana hariya bari mu Kamanyura. Rero bakimara kuhagera abana baturage bari bahasanzwe ni mu by'ukuri babakiriye nabi bagaragaza ubugome bwinshi bavuga ko ari abanyamurenge bakuriye kuzamura ibiciro by'inzu. Abanyamurenge bafite ubushobozi ibintu bene nk'ibyo ngibyo, imvugo zihembera amacakubiri mu bantu. Izo mvugo zikimara gukorwa n'ubundi baje kubishyira mu bikorwa bazamura ibiciro ku rwego hejuru rw'amazu kugira ngo bakomeze babeho mu buzima bubi. Rero ibi ngibi nibyo abaturage bavuga cyangwa se abaturage ko barasabisha yuko bamwe mu bayobozi ba FC n'ubundi baza bakabatabara bakabaheza uburenganzira bwabo kuko amazu bayazamuye ku biciro byo hejuru n'ubundi kuyazamura ni bwa bugome bwo kuvuga yuko ngo abanyamurenge badakwiriye gukodesherezwa kimwe n'abandi. Rero ibi byose zino za tribalisme nizo AFC/M23 igwanya. Ico twizera nuko n'ubundi ubuyobozi bwa AFC/M23 buza kubatabara bukabigena uko bikwiriye, apana kubigena uko aya moko yatwanze abikwiriye. Rero ibyo ngibyo byakomeje kuba muri Kamanyura, hakomeje kukogwa imvugo z'urwango, mu by'ukuri imvugo z'amacakubiri, imvugo zihembera urwango. Kandi buryo umuntu yahunze agahunga avuye mu byiwe, agahunga yasenyewe, agahunga atari yabiteguwe, iyo ageze ahantu bakamwakiza amagambo bene nkaya ngaya, nibyo bintu bisubiza abantu inyuma, nibyo bintu bizana undi mwuka utari mwiza mu baturage, kuko barabose n'abaturage bakwiriye kugira urukundo n'umutima mwiza kuko n'abandi bahunze batari babiteguye, ntibari babiteganijwe, ahubwo barameneshejwe, bameneshwa n'ubundi nta n'umwuka twanga ativuza ko twatura muri Kongo. Ibi ngibi AFC ikwiriye kubihagurukira ku mugaragaro ikamagana abaturage bumva yuko abandi baturage badakwiriye kubaho, badakwiriye kugira ubuzima bwiza, bakwiriye kurara hanze, kuko abaturage bagaragaje yuko kandi hari amazu menshi yuzuye akiri mashasha atarimo abantu. Aba baturage babaga bifashishe mu gihe bagitegereje yuko Uvira twayisubiramo, ariko bazikinze abaturage ko barara hanze kubera kwitwa n'imbeho, kubera kwitwa n'imvura, kubera kwitwa n'izuba, ibintu bibabaje. Ariko turizera yuko guverineri wa Kivu y'Amajepfo n'abandi bayobozi bakorana bagira ico babikora, kuko ibi bintu abantu bose bakwiriye kubivuga ndetse tukanabyamagana kuko twameneshejwe muri Uvira, ntabwo twabiteguwe, ntabwo twimutse, ahubwo twarirukanywe. Rero aho twirukaniye dukwiriye kuhagirira amahoro, tukahagira umutekano kuko na AFC yakoze ibyo arishoboye byose. Ba Honorable Moise Nyarugabo bakaniki batanga ubushobozi kugira ngo abaturage bakomeze babe mu buzima bwiza bwo kubafasha mu mibereho ya buri munsi. Ikibazo nyamukuru abaturage bafite nuko badafite aho barara, nuko badafite aho bakinga umusaya, kuko aya moko asa nkaho yakoze inama kugira ngo babime amazu, babime aho kuba. Na bamwe mu banyamurenge bari basanzwe mu Kamanyura kuri asanga bafite ingo zirenga 5, ingo 4 bacumbikiwe n'ubundi bana abaturage bameneshejwe mu mujyi wa Uvira. Akaya yandi moko y'abaturanyi akumva yuko badakwiriye kuducumbika, kandi twese turi abakongomani ico kimwe. Ibi ngibi AFC ikwiriye kubihaguruka ndetse n'abandi bose ubwo tukavyamagana kuko n'imvugo zihembera urwango. Rero amakuru acaka tuyasimbukira mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira akomeje kugaragara umutekano muke nyuma yaho havuye ihuriro rya F723
ibyaje kugarukaho n'ishami rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch rigaragaza yuko kuva M23 yahava hakomeje gukorwa ibikorwa by'urugomo cyane cyane byibasira abo mu bwoko bw'abanyamulenge n'abatutsi muri rusange nk'uko hakomeje kugaragara umutekano muke nyuma yaho iri huriro rihavuye. Uwo muryango ukomeza ugaragaza yuko habayeho ikintu c'urugomo cyo gusenya amakanisa y'abanyamulenge, cyo gusenya amazu y'abanyamulenge, cyo kwangiza ibikorwa remezo by'abanyamulenge. Mu by'ukuri imiryango yose ikomeje kugenda ibona yuko habayeho akarengane, habayeho gukubitira nk'uko M23 yari amahoro muri Uvira, nta muntu wari uherutse kwicwa, nta muntu wari uherutse kunyagwa ibyiwe. Ibi byose imiryango uko irabibona yagiye ibigarukaho ishinzwe impunzi cyangwa se ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu. Imiryango ya Human Rights Watch inagaragaza ko kandi cyane cyane leta ikwiriye kwihutira ubufasha cyangwa se ikwiye kwihutira ubutabazi bwo gutabara abaturage bakomeje kuja mu kaga n'ubundi bagategwa n'iyi leta n'ubundi, nubwo bayibwira yuko ikwiriye kuja kuzana umutekano ikagaragaza kubungabunga amahoro, ariko iyi leta n'ubundi nizana umutekano muke, iyi leta nizana izi nyeshamba zitazi ikiremwamuntu zogenda zica abaturage b'inzirakarengane, kuko hamaze gupfa abaturage benshi babakabaka muri 30. Abenshi ngo barabaziza yuko ngo bari bakiriye icama, barabaziza yuko ngo bacumbikiye AFC, barabaziza yuko bashigikiye AFC. Ibi nibyo abaturage bakomeje kugenda bazira muri umujyi wa Uvira. Rero iyi miryango cyangwa se aya mashami ashinze ubuzima bwa kiremwamuntu akomeje kugenda agaragaza yuko leta idafite uruhare rwo kurinda abaturage, kandi yuko hakomeje kuba ubwicanyi bw'indengakamere bukorwa n'ubundi ni coalition ya leta ya Kinshasa yazanye ziraza mema yazanye barabicenye mu gihe Uvira. Rero imiryango ya Human Rights Watch ibwira leta yuko ikwiye kwitira ubutabazi, cyane cyane abandi baragoramye, ariko abo mu bwoko bw'abanyamulenge nibo bakomeje kugenda bahura n'ibibazo n'abatutsi muri rusange babarizwa muri umujyi wa Uvira, ndetse banagaragaza yuko hariho bamwe bajanye na AFC, ariko hariho n'abandi basigara indi miryango basigaye muri Uvira. Ibi byose uyu miryango yagiye igaragaza yuko leta ifite inshingano zo kurinda abaturage bose cyo kimwe ntavangwa ntarobanura. Rero uko niko byifashe, abaturage bakomeje kugenda bicwa umunsi ku wundi, bicwa n'ubundi n'abazarendo baziza yuko batwishimiye, baziza yuko batwakiriye neza bakira AFC mu gihe yari ibarizwa muri Uvira. Kandi imiryango igaragaza yuko kuva AFC yagera muri Uvira ntabwo higeze habaho amapfa, ntabwo higeze hagaragaraho umutekano muke, ako iminsi bavuyeho uwo munsi bahise hatangira kuba impfu, hatangira kuba ibintu by'urugomo zo kunyaga abaturage no kunyanyasa abaturage muri uwo mujyi wa Uvira. Rero makuru yacu reka tuyasimbukire mu musozi miremire Murenge mu burasirazuba bwa Kongo. Umurenge kuri uyu munsi habyutse neza nta kibazo, usibye ko bagifite ikibazo cya network. Abo dufatisha abaja ku mirongo ni abantu bakoresha wifi, kandi Minembwe murabizi yuko ni inyuma, abakoresha wifi ni abantu bakeya cyane. Ariko amakuru baduhaye cyangwa se amakuru dufite nuko za drone zikomeje kugenda zizunguruka mu kirere cya Rugezi ndetse n'ahandi hatandukanye na zagutse Nkuku, kuko umunsi w'ejo yaje kurasa n'ubundi irasa za Rugezi ishakisha n'ubundi kurimbura abaturage, nk'uko ni umugambi leta ya Kinshasa ifite. Ibi nibyo bitangaje nibyo umuntu wese akwiriye kwibazaho, ese ko leta isabisha M23 kuva inyuma, kuko M23 n'ubundi aho yari iri hari amahoro, ariko ikumva yuko ikwiriye gukomeza kurasa mu baturage bagenzurwa n'ubundi na AFC, nk'uko imurenge ni AFC ihagenzura, MDP iri muri AFC, M23 iri muri AFC, ariko leta ya Kinshasa ikumva yuko ikwiriye gukomeza gukora ibikorwa by'urugomo aho kugira ngo irinde abaturage bose cyo kimwe. Rero umugambi wa leta ya Kinshasa si ukurinda abaturage, ahubwo ni ugukomeza kurimbura abaturage, kuko za drone zikomeje gukoreshwa imurenge ziva za Bujumbura n'ubundi zitumwe na leta ya Kinshasa. Izi za drone Tshisekedi akomeje gukoresha mu kurimbura abaturage, mu kurasa mu baturage, mu kumenansa abaturage n'ubundi zibica zishakisha kubarimbura, n'ubundi zigenda zitibugwa, ariko kubera yuko umugambi waba batarabugaragaza kandi akabura izindi. Kandi za drone zikoreshwa n'ababirigi, ariko nabonye leta y'Ububirigi na leta y'Ubufaransa babwira Tshisekedi yuko akwiriye kuja mu nzira z'ibiganiro, kuko inzira z'intambara ntaho zizamugeza. Bigaragara yuko abari gukoresha mu kurimbura abaturage, ko barabona yuko nubwo twarasije zino za drone ntizizafata igihugu, ntizizafata Kongo, ntizirukana M23, ahubwo nabo bakamushishikariza kuja mu nzira z'ibiganiro, nk'uko Ubufaransa n'Ububirigi bashigikiye Tshisekedi. Ariko none nabonye yamugira inama yuko akwiriye kuja mu nzira z'ibiganiro, agasubukura ibiganiro, kuko muri no minsi twibutse yuko Tshisekedi yari avuye mu bintu by'ibiganiro, ko azakoresha imbaraga za gisirikare cyangwa se akoresha imitungo ya Kongo mu kuyohereza imahanga, ayohereza ba Trump kugira ngo bamufashe kurwana urugamba, nk'uko imitungo ya Kongo niyo yohereje muri Amerika, iyi Amerika nayo isaba M23 kuva muri Uvira. Rero uko niko byifashe, nabonye Ubufaransa n'Ububirigi bamubwira yuko izi nzira z'intambara akomeje gukoresha ntaho zizamugeza, ntizakura M23 mu Kamanyola, ntizakura M23 muri Goma, ntizakura M23 Bukavu, ahubwo akwiriye kwihutira mu nzira z'ibiganiro. Kandi abangaba bamubwiye inama nibo bakomeje gukorana nawe mu kurasa abaturage b'Abakongomani. Rero uko niko byifashe imurenge, hakomeje kugaragara ibitero bya drone, amanetwork ntayo, ariko kuri ubu ngubu habyukiye neza nta kibazo akarere kose. Minembwe
ndetse no mu nkengero zaho hakomeje kugaragara umutekano muke neza y'abagogo, hakomeje kuza ingabo nyinshi z'u Burundi zikomeza kuva za Kalemi, kuko ejo hambutse ingabo nyinshi ibihumbi n'ibihumbi zinjira muri Kalemi kugira ngo zambuke mu mato zikomeje zizamuke Murenge, kuko ubu nyine gano kwambuka Uvira, kuko Uvira n'ubu bahafite bahahawe n'ubundi na Amerika. Tukiri Murenge nanone nyuma yo kwa leta ya Kinshasa igarutse muri Uvira, itifuza yuko umunyamurenge yabona ibikoresho bya buri munsi, itifuza yuko umunyamurenge yagira ubuzima bwiza, itifuza yuko umunyamurenge hari ikintu na kimwe yabona kiva aho bagenzura. MDP yategetse abacuruzi, nk'uko abacuruzi bari bahise bazamura ibiciro mu ntera bari bafite n'ubundi mu madepo. MDP babwira yuko ibicuruzwa bafite mu madepo babiranguye Uvira, atarabakira kibazo yuko badakwiriye kwihutisha kuzamura ibiciro bikaguma nk'uko n'ubundi byari bisanzwe, nk'uko bari basanzwe babigurisha Uvira, atarabakira kibazo, uburyo bwo gushakisha gufatikanya n'abaturage bose nk'uko ibibazo babisangiye. Rero nuko byifashe. Mwakoze kubana natwe mu makuru twabateguriye, amakuru tumwe tubagezaho umunsi ku wundi, mukora subscribe na share kuri Tuzarutsinda TV. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu i Murenge n'i Masisi, ahandi wabisanga kure. Tuzarutsinda TV niyo wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa byawe, kwamamaza, amamariza kuri Tuzarutsinda TV. Tuzarutsinda TV.